Biakamal ka Nuer Tube ka jan gwasa me bana ngich ka English kana tugnas basic phrases. Man ban kula writing gwasa me a mishal ke singular pronouns. Titi chwala ke singular pronoun tenen yen ka gwasa me. Name he ke she ke it. Ken bana dobriene ke na bana ka gwit. Ken yaman gore banga jalong ken kono ka lisana me mbana ngi tenen tamala ngi jame gore jen obi titi biga ngai ken yam la hi ngaji jime raja ka kwide hi mishawi hi ya raja ke jen I raja ka kwiwuda ki ka kwidol okay chijelinganta hi raja ka kwiwuda ki kwidol shi raja ka kwiyunka shi raja ka kwi shik ki nyal bicho ngach it raja ka mitid raja ka mishirach michangach changa jo jene wut changa jo jene shek changa jo jene jat jene le ba choledi it mo kwai ke shode ba yignan ke it you know he a kuyonka a kwi dol shi a kuyonka a kwi nyal you know kan di algwada me ka singular pronouns ka tok English la ka shwal ken o eken chakalat gwat chuni domu ya shu dore alar ba ka kula replace ke ba gotken ba gotchun ba kula riet ke I ke shi ke it men bi ngai gwasa me bana kanan ka mishal ke jen kenya mishi shi nen bi ba chole jen chatena jen chena mutena jen dar mukonoten gwayen chana jetuk men yam he plays football every weekend chala din tama jen la ngara ke kure shungni ni chang kanin longa weekend kanin longa ala shang che ka Saturday kana Sunday akan we long nin long to na long ka he play football every weekend jen la ngara ke kure shungni ni chang kanin longa gwat meti mi cha gore jen me lura ni hi di nangno dolomo la ngara ke kure shungni ni chang kanin longa wudomo la ngara ke kure ni chang kanin longa ala di lar ka do rani lar ye ka tongna but bi ngaji I nang ye kangu ke jen anam meti shoteten shirmi chawe chol tam de chular jen di chol plays football every weekend ye mo kona gar ka tong noer bana chol de chola ngara ke kure shungni ni chiang kanin longa dio je sia je jegatam rewde she loves reading novel before bed jen nogo be queen ke bongni novel akana ne watoj jen nogo be queen ke bongni novel akana ne watoj jen mo bana chuda bana jamoy ke shoot chalele she loves she che jumna roje ke kwinyal ko roje ke kwinyal bana ngadi bana ke nyamo ki chekamo duna ban jamoy ke shoot nyibul nogo be queen ke bongni novel akana ne watoj Nyibul loves reading novel before bed. Nyalwak love reading novel before bed. Nyalwak nogo be queen ka bong novel akana no toj. Novel ka book bong misha gor misha lang chak gwatin ki bong misha gorje. Chale novel. So chana talk camera oda. Wana ka dioda. It is raining heavily outside. Manan cha kon jogono it banangu chwale jen mishroch di lardi jen deme long rar engudemo nial bichu gorde nial deme long rar dungno ke gwat bane nangde bay nangno jen deme long rar. It is raining heavily outside. Ngwandien number 4 he always wake up early for work. Jen laro male jeche karun wang ka kwilat. Jen laro male jeche karun wang ka kwilat. Ki jen laro male jeche ka kwilat di nanganono. So antema chana ko kunang ke jen ko luri ni jen ko gwad me kan shurkin kan kalat. But bi ngaje no hi chunga kwidol, she chunga ka kwinyal, it chunga ka kwi jen ala tikendial. He always wake up early for work. Jen laro male jeche karun wang ka kwilat. Number 5 she cooked a delicious meal for dinner.
dinner. Jen cha kwen mi chum tal ka kwi tiang. Jen cha kwen mi chum tal ka kwi tiang. Ki cha kwen mi chum ba cham ka tiang cha jatal. Ki kwen ba cham ba ka cheng der de larino. But cheng der kwa jela choli lunch. Ano. But meal kwen na kwa cham. Do no dinner chira ka kwen tiang. Ano. Jen cha kwen mi chum tal ka kwi tiang. Nyaluak cha kwen mi chum tal ka kwi tiang. Okay? Bishu gorno no. She cooked a delicious meal for dinner. Jen cha kwen mi chum tal ka kwi tiang. Number 6. It looked like a beautiful day today. It looked like a beautiful day today. Jen lede she ba shang mugwa en wale. Jen lede she ba shang mugwa en wale. Okay? It looked like a beautiful day today. Jen lede she ba shang mugwa en wale. En ngu en shang wale. Ala jen gwa mo shunga kyonga ka kwi en wale. En wale lede she ba shang mugwa de larno. En wale lede she ba shang mugwa en wale. Ki jen lede she ba shang mugwa en wale. Ko it chikon nga jeno roja kamichitere kamichiroi ki misha shura nga ki cha no. Binan ke it. She ka she it. She ka she he. Okay? Ka dobran chikon da ka jen. Number 7. He bought a new phone yesterday. He bought a new phone yesterday. Jen cha koke talpon mi jidit pan. Jen cha koke talpon mi jidit pan. En nga, en dolo mo. Korai na kengu ke he. He bought a new phone yesterday. Jen cha koke talpon mi jidit pan. Number 8. She is learning how to drive. She is learning how to drive. Jen ngija rode ke ger. Nyamo ngija rode ke ger. Ko she raje ke kwinguka ke kwishe ke kwi nyal. She is learning how to drive. Jen ngija rode ke ger. Eno. Bisho ngaje nona. Number 9. It was a great movie to watch. It was a great movie to watch. Jen a movie mugwa midegwich. Jen a movie mugwa midegwich. It was a great movie to watch. Number 10. He enjoyed listening to music while studying. He enjoyed listening to music while studying. Jen la noga liang din gwasen we ka queen. Jen la noga liang din gwasen we ka mkwene de lar nono. Gwaye chikon ben ka jogde mi jirama jedit to ka jen channel me Nuer Tube go rejen wo jin de subscribe ka de nyak nasen ko tin ko ken. Chilote de lonko gurien listen me bana nyogo je kamado dien. Chuje pro jen wo jin bro dingye ka tok English kan tok nas. Okay? Ani biate kamal. So please check back for more videos. Bye bye.